Asogor hatari marsoba hubang ulah di kuya namin. Nau mabuka ulah namin apalah timor dinon ay mamang budak soba. Pedang menuju gudang Sungai Jabu. Si Bunga Jabu. Atau kopi sih? Atau sepo sih nak. Kamu pengirtaran nak, pengirtaran. Terakhir sakame. Senyum. Bereng tahu jolo, 6. Sini sedikit dong. Iya bagus, keren, bagus. Memang baru tolong ya kerja samanya ya biar cepat. Sebentar, kayak lagi ya. 3, 2, senyum dikit 6. Oke. Bahasa ini deh, nggak pakai ini deh. Oke. Duduk. Si Jo di tengah sini. Dari Jolo, ya. Membero. Bagus. Dah masuk sepatu itu. Ini sadar. Senyum sedikit. Oke, bagus. Siapa lagi habis ini? Bentar. Dek, tengok sini sayang. Bentar. Sekali lagi ya. Bentar. Sekali lagi ya. Oke. Yang pegang baunya baunya si butet ya. Pegang aja. Oke. Dari dulu, mantap. Sabar ya. 3, 2, 2. Senyum kamu lah sini par. Oke, romamu Son. Itu sini. Sekali lagi ya. Senyum Son. Oke, mantap. Joma molo keluarga besar. Bereng Jolo. Sabar ya. Kamu nak kinum nggak? Ada. Pakailah topimu itu ketua. Jadi pakai ini sewa itu buat buat. Bentar. 3, 2, 1. Tunggu. Tengok ke sini, jangan ke samping-samping biar nampak. Adik yang baju hijau ke sini, Dek. Ke sini kau sayang. Biar nampak adikmu di belakang. Ya, bagus. Si Joy smart singkang Joy. Ya, bagus. Oke, video. Jarak dekat bikin biar nampak jerawatnya kalau ada. Dari Mujolo ya. Serius kita ini, serius. Bareng tahu Jolo. Atur gaya. Jangan ada yang mati gaya. Nanti kita gedein ini. Ini 5 tahun lagi belum tentu bisa kumpul seperti ini juga semua. Sebentar ya. Sudah video? Sabar ya, sabar. Sebentar yang di depan ya. 2, 3. Terima kasih. Kalau ada lagi yang 1, 2. Gateng. Oh, gateng sulit. Sabar ya, sabar. Isop dong. 3, sabar. Bentar lagi ya. 3, 2, 1. Nah, sekali lagi. Sebentar.
Sama permain. Kalau parumain karena Teki senyum. ate anak dot parumain mata baen. Mulu masuk si anak masuk parumain dulu na. Parumain lah. Ada di Oke. Sekali lagi ya. Masuklah anak di belakangnya. Bentar ya. 321, 321. Video kan ya. 32. Tunggu ya, tunggu. Oke dah. Mulai. Selamat jalan ma umada, mangaramoti ma at kasahalam tuhami pinoparmu sa luhutna. Stop. So di ba ate ilong umat kita butuh berpisah kah sian hasil mau oleh tema upasahat ku ilong Diolong bisa dulu sampai nanti dan guru kita kalau habis sudah alaihi ma usmarohar ajar sudah ajar nabi nanti karena denggari tuhabi anak kamu pasal nabi dari mau hukum dia menurut haduan itu hijau juri kajona seperti gingon ngalawo ngajalak tuh berjumpa kita harus berkenaan satu parmo mengaku program satu jelas merajuan no sekujur maka kesian jujur maka laksana keluarga satu jujur dengan orang no akas suatu hal logo laporan nami jujur dulu dan no kami perlu berdoa tuh Nang namin na unju jadi berpawal di orang tua mereka penopar mo. Kami di Solinong angka penopar mo manang popung dan gue ro alai bos orang siakir ma di bagian kami toko di dulu tua ni asapu yang saya sudah selalu selamat jalan mainong dah soalnya mengatasi kami berada. Ro idong na unju so lo tak aku jadi kalau kamu berpesan dulu pokok pokok selamat jalan pun nanti boleh akan kesalahan urutan kalau ada bisa dua jong anak sudah molo pamatang molo nang hati no alai bulu todi manguru di kami yang tegeleng mo selamat jalan ma ino kancak karma ino diraja di batang isiamun nama bebas Tuhan ino soni majo ada kesusahan tu ino waktu sesadia mulai tema Odi gudang hulokon ido nahu katusi ido tak moto pagacak. mundur ho. Kurasi bahasa alam. Pas kematang nami. Udang dumeme tangiang nang ginaran akka parang. Alai tang tabal sami selhut na ya orang nami tu inang kita pagkatayon sa lilingon tu inang do pangalaho tak ma menang tulus ma sakamu tulus mendalam mo dapat to hari
Ulang dohami anak komu doa hoki. Alay, natong lu pinahurang tinggal kami tua itu ina. Ang wina, naurang sa purang ina jabaham. Jadabu yani bahu. Miol nami to kayo nami. Ya anak pinapamon rohadami mahan sugina bawa katonina selamat jalan menenang ulang kesalahan salina ulu akabopung unang harga muda selamat jalan menang Diho oma na burju molo pahidwa koma akapoda na pinasahat mo tuhami mo ditua guru margogo mahami di baik Tuhan asa buhay huang kami poda doa aka nasehat na pinasahat mo Tuhan. Semoga maisa Tuhan siya mo. Kaya ko kami dah masa siap apa belum kamu. Kuya gabi Kapolri doon mo. Semoga kami Kapolri. Oke. Kami punya kesalahan. Lagi sama jalan tuh. Buat Bung, selamat jalan lah Bung. Doakan kami, semoga kami sehat selalu dan dapat cita-cita yang kami capai Bung. Selamat jalan Bung. Mari dihita sa buku D nomor 290 siya iya sana. Pasahat tutup mata. Oma ulos terakhir siar hami ulah muna na pasahat to. Bolotung somanot na baru. Ulos tutup mata na di pasahat ni hula. Lasma rohani na tape nang jumulo ho sorma dua. Ay, pasahat. Sambut. Iya. Kurang semua orang. Oke. Jolo ni hula-hula namin. Ban majo kodang na parto si. Ban ma. Dari Abang Boro, bison hubok kami do produk Nigeria. Mau Nasional kita nasional. Ada di sana Abang Boro nasional. Baris bagus. Baris kita baris.
Santa pinopar ni opung petua ba siya kangan. Baru si nomor 2 ba pinopar ni opung pasta mana opung sondak. Baru songoni mau siya opung dungdung. Molo halakon nga berjolo bordat tinggal atas satu kali. Bagi umum saya lagu dan amion, lagu daun. Jadi habis berroh habis di son. Dapat dua roh habis berhabut iroha di pasar batuan di daun dan habis. Bandaran godang mula-mula los pada godang soba. Mula-mula cadur mula tokpa. Pedamang ma godang mula-mula las paduma tu godang soba. Baik namang baik. Usaha jauh-jauh ni rada
di perburuan nami si jabaton Tuhani alalahu manotor namahami alaya dorak samanotor robehami aduh damang matu dibatasi tulusera dibata ama anak dohtor di Borbadia. Mau lihat gabe majalah udah opak rombongan kami naruh di son jalon nami magodang ulah paduan kodak so bahasa tadi setiu-tiu mulai nauli mulai naringkan anak parmusi nami baik damang magodang mula laos padong matu kodak sopa Ipaborhat ni namburu namion rodo hami sen mata mual muda imam marges lalahi rodo hami membuat sepalas rohamona ima ulos tangkurambu parhitian namon hami ulan mengulus ibadan alai amat taribadado na mengulus itu ima tutup Martidon
Uma hata ni oras bir sian kami ula-ula na boto. Abarita si leleh imanuan naro. Borotupe raja nami. Tersengoron haroro nami. Bangiru hami gomos tuamu. Lasmaru hamu kacakon di haroro nami on. Ula-ula nami, raja nami. Disona dong do. Silo di tangan nami. Otik susah namang. Silo di tangan namion. Soalnya narik kena diutuhi mah dong kami. Si Titi menna si Gopa ulang-ulang mah pengaruh nak. Otik susah dia silo di tangan namion. Saya mata di Batama nama gogi pasu-pasu nak. Kami songon buru terlumubi mah kuwereng di son kami na barison karena rombongan di buru sia bulon arobe buru musa atapba berarti ngarik kak kami son buru bere doh ibe bere. Jadi raja nami disok kami naik pasangat siluan di tangan nami mahami dapat daun nasa pakilalat do hida dilas neroha do didok neroha.
Tuhan Yesus, na mangulu do ganuk na porsi hadiah watik be mate ibana, jaladang mate be ibana ro di saleling nileleng na amen, martang yang mahita, ale Tuhan debata amana mina di banua kijang, nunga direhoko anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan matean ala di dosa nami, jala di pangulu hodo ibana sadapotan hati koran, dohot hanguluan kami. Asima roham dihami, saya ajari jala apuli mahami, asonang madele hami alan naung dijogo, dongan namion, patogu maha porsion nami jala pabenget marohan nami, makirim dihanguluan sopot, asa unang songonakan naso tumanda debata, naso marpakirimoni, saya taiti marohan nami tuho, ay hodo si pangapul, jala hodo haposan nami, nama sigat tuho dahami, sahat rodi hasusuda ni bohal nami. Amin. Keluarga besar, pejabat dari bagasan, habot miroha, molo manaringoti, akan nang jumolo, manadikon keluarga, manang jumolo moding, pasti mau do tarjalo hita ala tung di bagasan perdagingon ni hajol maon kita mulu marsirang dohot nahina hulongan lumubi sinirang ni hamatean nang pe nang sikop uli salut naka kopara ni naung manadikon keluarga tongon do toktong do pe lumun roha Hiramoti Tuhan debata maho lau ruar dot lau bongot olat nion ro disaliling nililingna. Amin. Ditutup mabatan jala marindehida saku PP nomor 125. Kanan. Oke. Oke, putar posisi. Putar kiri. Mau merek. Tapi aku maju naik. Oke, apa serelai? Ya dorong. Kembul. Paturun. Siantano do parmulaani dagingmu mulak may gabetano alai Tuhan debata namano paho dohot Tuhata Yesus Kristus na paluakos ya dosa dohot to di parbadia nama joho Tuhan ngoluan nasora suda ima mangaramoti orbuk ni bakem pair maro ari parpudi martua doakan namate marhite-hite Tuhani olat nion olo nina todi asa maradian nasida sian akka ulauna ay namangi hutu nasida do akka naniula nasida. Amen marete. Keperluan. Guru.
Jadi mau lihat madi hamu pangulan ni ulian nani karlubugi ma kuinang padika nang pasahat ko ni nananion dua-duapan nito kani ang iya ma matiga sang yang sai karlubugi sang yang ina igalo ko kani ron sangat dia muna